Bilesiz kanunlarını katı yasadılar hazır. Biz hazır rüksat bulmagan keliş, piket turunda ilgilendirge hakkımız yok. Şu an kadar rüksat algandan sonra biz kişiye reklamını yasay başladık. Kolay da nima bolsa mınday aybetkene kalış yılgan. Qanday ikinci yak bar albatta tege DNR şul separatistların, terroristların yaklauşçılar alabet endi akşa alıp işlevçi kişiler hem de bizning Shigilovlar yukagına tırışmılar. Onlara qayındır keler, tilaktaşlık ko'rsatadilar deb o'ylayman. Biz o'zimizning entuziazmna chiqdik hamda shuni bilan beylarga bo'laman. Новороссияда анда шын фашистлар. Монда гади халыкны әйтмим. Менә бу булна Украин гаскәрләренең анда чәчләрен итеп алар басып алып анда дөрүче кешеләрне. Монда күргәнем кеше менә бу туташ Төркия ватандашы. Ул Татарстан байрагы куеп Төркия байрагын алып, икенче көннәрдә икенче көннәрдә бер фикердә булып күрсәтергә телибез. Ягъни Төркиядә Türklerde Palestinalıların yaklap çıktı, biz de Tatarstan'da yaklap çıktık. Şu sette Tatarstan'da Türkler yaklap çıktı, Palestin halkının. Şu an kadar bu bizim iki milletli, iki milletinin Türkiye hem Tatarlarının birlikte bulup hem bir fikirde bulup. Я хочу сказать, что любой люди в мире, они должны относиться к таким проблемам. Почему и поддерживается, чтобы там сказать стоп для Израиль, они вызывают. Спасибо. Люди, которые здесь, они поддерживали Палестину. Спасибо огромное.